Arning sambirta kalang rapid do an arar panspi aprang sinil hin pint kardom na pachriglo kardom non arning samai purta ki than pan jebang nili jit khamsa lasin non birta thepi lang ponik sinang thong teron na hem mi ke chu hokwai chiplang dat APLC NGO Jemhan Selong pen chodun si sangpi itinati mungpi lapenki sangpi kalyani ti mungpi etum APLC retire aisa jaga tharlong puthor ke chipok dun thu BJP Karbi Longri Abirta pen sabi ingdeng pharoi sire ingoi India Prime Minister pen lam theke jai pen man ki baat pu karju la pen kelang dun hambang si ingti ke thar chingruma ma ingdeng hini mesen pen pachun pon KSYC Narlong ti area council arpuki mi chepek pona mai mesen pen pachun pon non puthot birtang ton pen lang ponik sinam Kiduk dere tumki hemso ihum git kimti aphan sami anninkan pensi tangkas kai series bang room pensi labang so hemso unta chikimun choji bon sami labang so hemso kupiga son pen lani aveda leputangti lapuson kisung ke boy ningdukit thanda mamachi un elo lason si nizang karbing long lakha serkep amreng MC consensi ke parlopon jurikendeng police station ke parlopon langsomi pi lakha isi arong amekar thongtron ta hem merokami angsong pen ke klua jok pensi hem mi ke chu hokwai cheplang det lo Laso hemmi ke chupon along osomar tum phan toklang pachali dunji aphan busi school long amen thap dunji aphan sami tangka suri kep ke chubi pon ta me chupon dello laso long sok sang phuli phukok peri lapen ke alang litum ka chubirti panason ke to on sami mi ke chupon howai chiplang edlo bon sami kopai ke mesen ajok pan si labang so hemmi ke chulong muni de tumbang ki areng huksu dunbang abelang bon ta alang litum ke duk de ajok pan si non alang tum ki chugujun ke dog thak sa phanta lapen alang litum peri chingthang phanta abedello lesel bang so kisung panalong pasei pa jok ponji phan Sangpi Rina Terangpi Karbi Longri Abirta Council CM Dr. Tram Rong Hang Dumpan Nang Ravek Thapusi Kisung ke Phobek Atum Pen Chunu Ripon Kuson ne memen ke thong teron lo kuson ne ko pai galang no se kuson kini sander ni bi kri ni reng Singapore merok me kuson angsong men arti hom lason nangku kota hai silada bikri ko long sa hem meju den lo kasi kecering rila lo lokal em rila terang pi rajing pen sa hem nang omri pen asap ning mening do pen oi rapo sante brilin pen kecuning rilo pen jirendeng town chairman BLC chairman hai tum samela dak wang pen dak teron thong teron hem long nang omri pen akerap nang pi sante pusi nelehin pen rang letung phan chuning rilo Tom ahem ke phelang ahem tema sipa jusai si bulo an liam la tom me chudet lo an merok me sinang chulo sita merok me sita ne lila hem ben cheng phai chen lo si ha char ben si kuson no ne ame hi ben si me nang chudet lo ne li la si no nang li tum kirap ne ki thegi ma pu jirindeng akithe giding etum EMCM etum nang li tum la tum phan se nang tuning ri lo ko son ma nang li tum nang rab yi sta nang rab res ta lan vet lo ne li ken ye thek nang limen ko san lo chathan ing jima ne li men thong teron dak a hem phu ik lama la lo dak bang pho bang tro nang li la dak a hem phu lo la se la bang so hen mi ke cholong ko pipia hormona hok don lo peri pen cheng lo ar phek ta kontel pho ba ke pi ba pho ba ke du lo pho lo Anamat ke pinda bani iban rai beng ngi sa me chudet lo peri tangka poisa kadu ka ve tangka poisa ta mo to laan po suri phoke bak le rok bo sumar panet mison ji poisa pangrum lo an ta me chudet lo sok sang thang da pinai ke sa dolang ma sok sang da dola kali ke chopon thailo ma mate ke chopon pe dolang ke chu thailo be lo thang da long le lo Lasin nelehin penta nangli chuning ridunyi ke bolosar agi thegi ding bate Karbiang long agi thegi ding tumta nang sharap dun tha puse alang li phan chuning ripidun losar nelehin APLC Maipu Jemhan Sepen ke Japon along pang hini atum sangpi kalyani ti sopi laban ki itenati mung pi tum chodun pensi tharini phai thongkep arni APLC retire IS jaika tharpen ke Japon along si puthot chipok dun thu
APSC NGO amai pu jem hanse pen ke Japan ki Karbi Long pen nimha saw hemprek permanency ahok pesi ke chisong bon puchi chipa ok dunlo bon same APSC NGO tum hemprek men pen rat tum phan chong thui chobai pen si BJP tum phachi cyclem pi rong lapan ki hemprek men pen Karbi Long Tamas council long pen si tangka sabi chendam throng ti la so puthak chini dun si APSC NGO long pen chi udun si APSC IS retire jai thar ke Japan long si puthot chipok dun thulo Ati APSC amai pu retire IS jai ke thar pen ke Japan ki mesent la so jok pen si puthot chewang thulo rara tum samang hudun dang ni APSC NGO James Hanse ke Japan ahok per hemprek aphan kali angka aphan si choklem chot pusi sangpi itanati mungpi lapen ke sangpi aliani ti sopi tumpen phrengke mailong pen ning jepon alang litum ahok pet NGO lo la pen alang litum hemprek wan vek po se alang litum nilitum har chulong lo bon se tame nilitum alang litum along indeng sibang nilitum malum so porves tame nilitum chepe ogdon lo se tame nilitum kachipa ogdona along ateng kulotang te alang litum ke ahok pet ipsrc kali la ke alang litum ke BJP PSRC si alang litum ke claim rong lo la ke alang litum ke PSRC pot alang litum ke kichipu dam nangi same alang litum ke order we bon sita me alang litum la so PSRC balang litum amen ka julong la pen alang litum jitu PSRC abari matum ke claim ke dam la alang litum ke lang dun la alang ke lang dun non ke lang dun non bo system si non ke mandate lo bos dami alang litum ke BJP PSRC lo la sera da tumang hunang ne la ke nilitum si alom ves tami litum si pa ogon lo la ke nilitum si angpur apulong ta nilitum si ni thai ni alang litum ke kupi por na pulang te meeting apatai tin si alang litum ke aripur ke BJP long si lever ke ante lai ko song si BJP ga lever ko ahok ped hemprek aparman ke claim pi kali alang litum ke la ke PSRC barim phan ke thak dun ji pose alang litum kabor I la ke nilitum hok la pen hemprek alang tum tum ke ningjere sita me hemprek ko bang ke ahok pet ke ili tu majai sal si van thek ji alang litum me just alang chot munit phan ke pamang huak kam si alang litum ke klep ili tum ta penang an meeting ke bipon sita me ko an si finance dam ji ma la so a finance kan si dami ma ili tum chini pa me alang litum ke penang an thedung meeting si alang litum bilo sita me la an meeting ke thedung bilo bulate tangka penang an nang ji te tangka na pen si rama la bang ke ili tum chini pa mil la si la ke ra tum ke lunang ne mang hudunang ne la ke ahok lo je hala ke just name sector ke PHLC NGO and PHLC ke non upcoming election of han ke thak dun ji phan pu tika na talang litum pia sengdam lo la pen jitu center ta center mane constituency ta sengdam lo palang litum kipu hala so talang litum ke sengdam bo same alang litum BJP amone thos alang litum ka che sengdam hala dakta PSRC tum ke jitu alang li toman ke meeting ke dolong kali areng se ke so palang litum ke jen sam se pitorti so tum ke lake nilitum hala dak la sor ni kona sido lo nilitum ke mane ekdom chini pakka la so de penta ako alang litum han ke nane jitu nala ekta gaot ke kona me yang pewa hala tika na lo di la alang litum long ni ne long tham ne alang litum sengdam lo lapuna talang litum sengdam lo bon sita me hala dak sa me alang litum aning ke cheparong pi bon sita alang litum mo pen alang li baido ninge lo kona pen si tangka ke finance lo ke alang litum ke CMC finance lo alang litum han ke CMC paisa pidon po la so la ni litum PSRC barim do alang litum ke la so pen si alang litum ke claim ipo pangtang ipo alang litum ning mathalo tangka ke laso abarim PSRC si mane non abarim sar jai ka thar alang li ki claim ke dam ke me ong apu thak selang li tom munit thak dun phun po alang li long bang munit pa vedet po abarim bang lo po alang li tum apan ke thak dun phun po pon la po laso pharman talang li tum ke tangka ka lang li tum ke CM lo ke finance ka lang tum ke finance et lo tangte nili tum ke hai tangka ta nili tum ke
India kang pi rong grup along pen semi kisung ki boy pen pa jok ponji lapen ke chingthura saimu ki claim pon asaimu ki claim ke dam ponji phan pusi India Prime Minister Narendra Modi pen ke than pon bom man ki baat pu ingdeng pharui sira ingkoi BJP is Karbi Longri atom pen semi Atul Bihari Vajpayee difu along karju lapen kelang asai deng pon labang solong BJP Assam in charge Harish Dwivedi Karbi Long in charge Dr Vijay Kumar Gupta ML Dor Singh Ronghang ML Blessing Engleng EMS MSC lapen ke BJP long klembang phubang phe tumta chitong dun কি আছে আজি পূব কাৰ্বি আংলং জিলা আমাৰ এটা সাংগঠনিক সভা আছিল এই সভাত ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী হৰিশ দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল আৰু আমাৰ বিভিন্ন মণ্ডল 17টা মণ্ডল আছে মণ্ডলৰ বিষয়ববীয়া আৰু আমাৰ যেটা জিলা অফিচ বেৰৰ মিটিং হৈ গ'ল আৰু লগতে আমাৰ ইএম আছিল এমএসসি আছিল অনারেবল এমএলএ আছিল সবে মিলি আমি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সংগঠন কিভাবে আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ সন্মুখত 2026 ইলেকশ্যনছ আছে এই নিৰ্বাচনত আমাৰ এটা লক্ষ্য আছে কি অসমত আমি 100+ সিট আনিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি আংলং দুইটাই জিলা মিলাই 5টা আছে 5টা আমি জিকিব লাগিব তাৰ কাৰণে বুথৰ স্টাৰ্ট কৰি আমাৰ বুথ শক্তি কেন্দ্ৰ মণ্ডল জিলা কি দায়িত্ব আছে প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তা কি দায়িত্ব আছে কি কৰিব লাগিব পৰৱৰ্তী সময়ত কি আমাৰ দায়িত্ব থাকিব কি আমাৰ কাম আছে এইবিলাক কামটো আলোচনা হ'ল আৰু আমি কামটো ভগাই দিছোঁ কোনে কি কৰিব আৰু সবে এই যেটো আমাৰ সন্মুখত বিষয় আছে আমাৰ এটাই বিষয় এটাই লক্ষ্য আছে কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা শক্তিশালী সংগঠন কৰিব লাগিব যেতিয়া কি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাটো আমি অচল ৰাখিব পাৰোঁ এইটো হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আজিৰ বিষয় আজি লগতে আমি আপোনালোক জানেহি মন কি বাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 119টা এপিসোড হৈ গৈছে ইয়াৰ আগতে আৰু আজি 120th এপিসোড আছিল আমি 11টাৰ পৰা 11:30 লগত আমাৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী আমাৰ জিলা বিষয়ববীয়া মণ্ডলৰ বিষয়ববীয়া বিধায়ক আৰু আমাৰ ইএম এমএসসি লগতে আমি শুনিছোঁ আৰু তেখেতে যি কথাটো ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী যি কথাটো কয় একচুৱেলি মন কি বাতত পলিটিকেল কথাটো নহয় এটো কি হয় আমি এটা ভাল সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ ৰাষ্ট্ৰ এটা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তাৰে কথাটো তাতে থাকে এইবিলাক কথা আৰু এইবিলাক কথা আমাৰ অঞ্চলত কিভাবে আমি কামত লগাব পাৰোঁ প্ৰতিজন ব্যক্তিক আমি এই মেছেজ তেখেতক আমি দিব কাৰণে আমি ইয়াতে খুলিলোঁ এতিয়া আমি গাঁৱে গাঁৱে যায় বুথে যায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মন কি বাত বুথৰ মাধ্যমত আমি ৰাজ্যত লৈ যাম সেইটোৱে আমাৰ আজি এটা কাৰ্যক্ৰম আছে Karbi Khailong Kurphodu labangso Kurpho angbong sami arorim topik lasi methang akur ipi apurun ke cicini bang kenang sot du lapen methang akur na ke plang ke cicini bang kenang sot lapen methang kur hijan angbong korte mute lapen ingjir jirmarli atumpen cicini bang kenang sot pu matha ponsi kedam tang surine ingko rapli aningkant thereini pai thongkep arnisi hambang isi ingti kathar chingru mamai simi pangcheng ponlo lapen pini thereini pai thongkep arnis tami nijang phoglokpet sodor khru arong longsi ingdeng hini ingti kathar chingru mamai paman ponlo kibang silang asengkan sami lapuson amai ki pedupon bomji lapan unan bangki angtang pon bom ji phanta boripon pu talang litum pen pachini pon lapuson ke chingrum amai pen alang litum obeki mi atuma phan sami ka chingthur pen sai sami ke klem pon lo lapen ki hirbang isi angbong ka charli a hint angdeng kiun dun atuma phan stap karchu pon pedupon ji putalam thi chpaklang pon labangso amalong alang litum pen kurjon mate hirbang isi angbong preksam aha war pen chitong dumna pen se chirap jutudun betsi mesen pen pachun pon adom nilitum pini lada kachitong je inti atum la ansu se je tiram pamenang tu nilita nang chitong du nilitum nilirong ke raja potharing leng aro lapen nilitum lada khong lokpet lapen de lapu koson nilika kimi po nilila anlam ninge thego e borlang pherpen la nilitum soarlo tum si tamen ekdom tirim ke kipipi ma di bank ki di rajat ke la sinitum ansu se tirim kosoang deng pen kosoang hoi pen la so ki chichini ji phan si ansu se ni tum ki chitong thekber ji ben pini ban sinili dana chitong dun cheng nang lada la sinili ninga rong pik tirim da at ekdam chichini lo ni tum adha ke tirim chichini lo tirim chi pangrum ji phan
ansu se moneng muni benda akhir jumela ni tumla inti hempua solo mati di nili te hempua hem le tang rok lo mati di la se ansu se tirim ki pame ji aphan tirim teram ki chichini ji aphan se nili tumla so mai ki padu tum jo ting leng hem phang si ku pe po se ching rum nang kok lo pu so ching rum nang kok lam te ke la phen lo je nili tum pusaran ta nong ke chitin ni alo chichini ne bom lo la sinon we ki mi tum phani tum jo ansu se kapachini ji apha tirim teram da so pachini ji aphan si nili tum pini ti ingleng hem bang si wet nili tum ka ching rum asia so ka ching rum hut ta me ni tum jo so ka ching rum hut ta me e jo hilang no nam lang do bulang no krem lang do sor salang no mor salona hi bodo na nam bodo na kusini li deuri lo la sini li wurma thapilo wurma thalo sang tar pilang kilang pilon nam pharo mai nam pharo avur so ma thapilo wo mut wo kandam erlo wo mu kanang pak no nai puang ka no lo la pen ang hoi lang puang ta mi et mi kun lo la bang so ching ma mai pang li tum ko anali che thek ponong lo ni to ma le che thek ponong ke hai lo je chu ning pen kan ni lo la so ka je than chi mum pen man non ke tirim teram ta non isar pusaran ta chichini bon non we ki mi tum ta la so chu ning pen ke je than pen man non ke sa boni tum avar sai do lo ke je than jang te la puson ing kang dang pon bom lang la puson ka chi sik pon do ma non ke ni tum ke so ka chi sik pon bang ke no kang dang pon ni si ang ring do lo ni tum ke chuning pen ka chi mum che than pen ma si pining pen on bang ke chi mum che than ta joy tu ke lo non bang ke ka yong le to wang bom lo so tirim teram ke tum dang ke nang so tho mo ni si ke po joy ne ma si non ke ing dang bom son si che thek long lo jang te la bang ko so men ti tum yo dak phong lok pet ka sen kro ro so ing ti ingleng ching ru ma mai bom ni tu la le tum la hem bang siang bong leng pon bom lo ni tum hedi archu pon bom lo ke dam tang hu pen ta la pene metric pass tumat punot mala hedi ke ba high secondary lo ba BA pass tamata ni tum archu pon bo KSYC Narlong ti area council lapon si pang tang pon thuji lapen ke claim kedam sami lapon su si ipa me pon thuji aphan busi therin phai thongkep arni KSYC Narlong ti area council claim bang phubang arpugi mi spek pon mai pe de pon labang so mai long pa sami KSYC Narlong ti area council aphan aprang paja pon lin chi aphan bus dhuni rong pi aphan mai phu monsing rong pi aphan konchun bang lapen ki for example arpu sami chi pek pon KSYC Narlong ti area council arpugi mi chi pek pon mai long sami alu haman pen Central Executive Council amai phu long sudar englang konchun bang edition tok bi dunamai phu mineral son rong pi pen cheng lok ong tung tum chitong tun si labang so jai mek mesen pen pachun pon Karbi council pen kadovya area council a body reshuffle lap ning puni tum isia executive council long tum isia resolution kiteng ateng pen pini bage hinyang deng lo bage phongni po narlong ati area council pini bang body reshuffle long pamekalo asin tum labang solong chingwai chingsai pen narlong ati akimia president dhoni rong pi la pen secretary monsing rong pi phandum peklo la pen itum ning thepeklo alang litum akeja pe alang tum leadership pen narlong ati pen chengro te bong terai aha wara bangke karbia khei tuma ki sung ke boilong to arjam thipu pusi neli president ningji pathelo tenang tum pini ladak narlong telong mai phula pen chun bangar puge kuma malona lithane gi ma neli tum pini ka dog we chingwai patte pen dhoni rong pi phansi president peklo la pen secretary bangke monsing rong pi phansi ni tum peklo pini arbirta bangki lan sikang ton paniklo la sidome thakmi kardom